Aquest lloc s'appelle, després aquest dia, el Prat des Cremats. Aujourd'hui encore, ça brûle. Partout à travers le monde. L'actualité parle d'Ukraine, mais il y a d'autres massacres qui se passent un peu partout. L'intolérance che sia religioso, militaire, l'intolérance radiosa, contro che? Contro le differences, contro il dret d'essere different, de pensar differentament. Ma quin vergogno vos disi. A pas brico cambiat, desempuix l'edat mejana. Ma què hi ha aquest món de colló? Aquí hi ha 214 que són morts. Sabeu per què són morts? Són morts per amor que han pas volgut canviar. Són morts perquè han pas voulu abdicar, han pas volgut se plegar davant l'intolerància. És un símbol, és un missatge gran. E continua acum, din il mondo. Pensi al mondo d'Ucraïne che se battono, che lottano per avere il diritto di esistere in tant che popolo. Per tutto. È caro. Il y a un mondo che se battono per avere il diritto di esistere o per avere il diritto de poder continuar a tenir la sua identitat. Se passa in Catalunya, e vedi la bandiera, se passa un po' per tutto. Nosaltres che siamo a perdre la nostra identità occitana, che io non batesto, francamente, prima che la lingua, poco a poco, los biens che la parlavano disparaissent. Nous cal prendre exemple sur les catars qui sont morts, qui ont baillat l'orbido, comme exemple, en pas capitat. Et nos attitudes deviennent pas capitat per notre culture, per notre langue, per notre identitat, per ce que sem occitas. Et més que devem considerar et aimar tots els autres, que són diferents et que han drets d'être diferents. Acabi en tu dice, visco la differència, visco la llibertat, visco nostra cultura, visco ce que sem, visco Catalunya, et visco tots els països, totes les nacions que són minoritats al món et que han dret a existir. Merci. Osco. I visco Italia. Visco.